Ikaze kabisa APR FC kabisa imanuye intwaro karabutaka kabisa irimo mu biganiro n'umukinyi ukomeye cyane w'umunya Nigeria kabisa umuwinga kabisa winga macacaro ukomeye cyane muri Nigeria kabisa ni yamabwire ngo muri APR FC mu kwezi kwa mbere amanukana bawinga babiri amazi iminsi mona umuwinga kabisa w'umunya Zambia kabisa uyu nundi kabisa twabashe kuvumbura w'umunya Nigeria Ismail kabisa uyu n'umusore w'umuwinga kabisa utsinda ibitego byinshi kabisa ya muri Nigeria kabisa uyu ngwe mu kwa mbere araza kuba asinya kontra ya muri equipe APR FC ni nziza cyane ngira ngo n'umutoza Konovic avuze ko gose abawinga be ngo kabisa nta kintu bamufasha gihambaye kabisa ngakine abawinga ngo bakomeye cyane APR FC nago ikunze kugura muri window kabisa mu kwa mbere ariko Dekonovic yaba ari kumanza abwira ko gose ikipe ikene abawinga babiri niho rero twese turashakisha Muko niko yabwira kabisa APR FC ni nyuma yuko umuhoza nkuko yabwiye bamwe mu bayobozi ko gose bakeneye abawinga babiri byibuze kabisa ngo kareba ko bakomeza muri competition ya sport wabona ko ikomeye cyane ngo Dekonovic ngabona Mugisha Gilbert na Muzungu na Baka badahagije kuko abandi bawinga gose baba ama flop kabisa bara flopinze APR FC niho yase ijya kureba uyu musore kabisa Ismail umuwinga bacacari komeye cyane hariya muri Nigeria uyu nguyu mu kwa mbere gose nagindutse uyu ngo ashobora gusinya muri APR FC abakunzi APR FC ubwo mumenye ko ubwo equipe yanyu kabisa bimeze neza cyane ngira ngo igiye kwibaka bundi bushya dushaka kuzabona retour ryoshye cyane abawinga macacare koma ncyo nabwira no kuri umunyazambia komeye n'umusore ukomeye cyane ngira ngo n'uyu nguyu kabisa akaba ari umusore w'umuwinga ukina kuri karindwi agenda gurutaka agenda wishashi kabisa uyu ngo aranyerera kabisa